Thirikari ya kaunti ya Meru rungu rutongeria bwa Governor Reverend Isaac MUTUMA ntwethingia nicokeretie ngwataniro cia gitumi ciegie gukiria uritingo gi kaunti ya Meru iria itwire ciurite ni untu bwa utongeria buraburaria umbere yawe. Governor Isaac MUTUMA carries with him the wisdom of leadership, and as a son of Juri Ncheke Council of Elders, a custodian of tradition and governance, his ability has attracted meaningful partnership, foster inclusivity, and created a conducive environment for development, which has positioned Meru County as a hub of growth, opportunity, and collaboration. Ngwatanio na mbunge ya Meru igatigira mawatho jara thirikari ya Governor MUTUMA kwendekithia ija gukurugwa kienda kuguna Mumeru. Tuga collaborate kana tugu collaborate na county assembly ikenda bomba igo twigeka ikenda tomba go partner nabo ndene mibango ya sheria na policies ira chombe wiki ya county yetu mbere na peace area governor wetu mbete wekira ndene Meru County ni kuonekana kinya ndene county assembly nonto nombete igo tumania all the MCAs amwe tiuragura karimbere, and that is one of the key importance features chia good governance. Kwina policy kana sheria nyingi muno chia imera biria twina byo ndene ya Meru tia batu toro idithite na itombere kuthikika nonto bwa inclusion between governor na assembly by August mwisho tukethirwa na timu yakwa working on that and personally now sheria ya bukando ne kwa ningwa working on that will be through by August to review the draft kenda nande ya process ya bunge kenda mbokuruka na still no to tegera sheria cia mariko imera beyond the bidatu ina jote kemerenya kimoto kwenda kelwa kitena sheria rege akingaindi kuma ukrima kuhikia thokone marketing na ukendia ome. Nkuruki Governor Reverend Isaac MUTUMA ntwethingia na coketie ngwatanio na kanjo ya mangavana iria kinya tayari ni riongete kaunti ya Meru riri itagarire riagara kubaritana nkuruki iguru rio tongeria bubwega. The Kolobi the Council of Governors ikenda bato support na trainings chia executive bawe na amwe na county assembly. Omuhimu bago train governance igotetheria wekira inya ndene ya leadership pombe batu na nditombe kwethera twina skills cha kuthithia decisions na kuomba wikia mantu ja county mbere. Governor Reverend Isaac MUTUMA ntwethingia na gwatanite na gwati mbarubangi kathumba kiri itagarire awira gukiria industrial park ireri mubangone jwa Kipes kuntu kurea ugatetheria intobia muremi bikiuma mundene biombe kwethira bigeka wa antuaria investors bakomba ikwethira bakigura intobiria ikenda beta iguchwa nara bageta kuchwira market ke muremi wetu bira twina interest nabio ni intobieto bikiuma mundene ibikuona muguri nwageta guchwa nara gaikia interview for the benefit of our people. Na Kipes, iyo bagweta Kipes, iyo County Aggregation and Industrial Park, ikethra ina cooling plants that imerabieto birabi kwenda kwa preserved mberebe kinya to the market. Biketherwa biena antu agwikwa. Na kinya guketha kwena processing plant chia ku add value ke imerabieto ikenda tombe kwethra twena antu aega kana a better advantage ya ku make more money kumake imera bietu. Ndene ya NTUKU igana rimwe cio tongeria bwa Governor Reverend Isaac MUTUMA ntwethingia kaunti ya Meru ni thithietie ngwatanio na agwati mbarubangi kathumba. In the last financial year turari akina 300 million shillings in form of loans na grant kana mbechira bune nkairwa chegute through fumete from national government cia county ne na hii ya kalikite no ntubwa afadhili investors bali bakwengwa completely relationship yo na thirikari na county government watweke complete ne ravire na ro turali mantu 1.3 billion shillings in form of grants in Meru. Nampeja ni tu example ida tu Horn of Africa iu ni mutaratara yo kuthithia njira yo gwaka hospitali yo kuthithia classes
belt ire etigania na igembe 566 million shillings. Kenya Development Support Program ile rarikura completely it is already 350 million Kenya shillings. Twina team inene muno ya kuma America na team wiji ibo twashua that batugurira mukando mwaka 2037, so tukiaria manto 2037 then turiariria kuma naru au mbwa miaka 12 ijite that agreement ya tukwenda kuyena bo ne miaka 12 na ibo twashua the good prices but still kimera giki even there twaria manto police na tutaye kethira kiranta bakagitatea bakeja but bakuya na bakauga atiri nyunda ya mukando ikawirira ruya ndiguru so kintu ya kitu takapchete kiri urimbu wa mukando bamwe ba agwati mbaru baba ni shofko baria bagutetheria thirikari ya gavana wetu Mutuma gukiria utungata maturene. Through this MOU with Shofco will create an implementation committee which will be taking the decisive step thereafter. This partnership is a testament of visionary leadership, the kind that fosters collaboration, drives transformation and brings lasting change. To Kennedy and Shofco, we salute you for your tireless commitment to community empowerment. To Governor, your leadership continues to steer Meru County towards greater opportunities and progress. Ngwataniro ya thirikari ya kaunti ya Meru rungu rutongeria bwa Governor Reverend Isaac MUTUMA ntwethingia na thirikari nene ni gutigira ati thirikari ya kaunti ya Meru ni gucokerwa kieni gia kinoru kenda gutuguna ja Meru. Kinoru Stadium riria kithaira kirina antu bari kuru kana ragi komboragwa kiriagwa 2.7 million kiriya rimwe mbeca icio nditura gwita national government sport Kenya ibwega sana nontu naru atureariria mantu ya Kinoru Stadium kwa handed over to the county government of Meru. So 2.7 million uri akwina mantu ikomba kwithereke ya county. Nkuruki ukurukira ngwataniro gatigati ka thirikari nene na Governor Reverend Isaac MUTUMA ntwethingia wagirithia na uthongomia bwa cibitari nene ya Meru level 5 ibwambiritie nuntu bura bwarungamirine munini wa rais Professor Kithure Kindiki. Utongeria bwa Governor Reverend Isaac MUTUMA ntwethingia ibo kureta wirigiro kithomo nendene kaunti ya Meru. Tayari kiri ntuku 100 kisho utongeria bwa Governor Reverend Isaac MUTUMA ntwethingia kithomo ikiambirita kutherema. Irasi bya ECD ibiambiritia gwakwa. Kwina projects tia classes in ECD. We had 48 classes, ECD classes, which itwapatio complete na K48 kwichochi ongoing na kimwe ikete fully equipped kwa K project cha classes ito complete ninkai itiite complete. Nkuruki uandikani bwarimu ibuthithiritwe ugaruruku na kugitobo kithingatira mitaratara ire batere ito ku recruit arimu baberu ke those ECD classes or centers ite na arimu na ichi na mwarimu umwe na ichi na arimu batikwana according to the number of learners. Arimu ba ECD ibuya ibare na lot of problem muno ke mishara nondu kware na scheme of service ipatikuithira arutingoe kana arimu beneo but arimu ba Meru County batari na scheme of service. Mwarimu o certificate atekuriwa muchara yumo na mwarimu wa diploma na still mwarimu wa diploma aire wake mwanya na degree mwanya. Otherwise batura bare awana the same amount, but case scheme of service ito midide tekenda ye is planned for 3 years
kiri ithomo bio bundi note kana vocational studies tayari thirikari ya kaunti ya Meru ndene NTUKU egana ciotongeria bwa gavana wetu Reverend Isaac MUTUMA ntwithingia skuru ici na aritwa bari na kanya gake gaga kuthoma na kuthithia practical cia mathomo jao twaya KVTC project kinyacho kwinacho complete and equipped, meaning that irasibio yuri na bika equipped inside, for example Ukobo, VTC na Egandene. Those two are fully equipped. Kwena workshops na cho ire complete, for example Edamare na Kirone Inegoji. Those ones are complete. Ministry eji ya kithomo ni ariungite kaunti ya Murang'a kenda kuritano igurura mubango jo gukundia ana ba ECD ochuru wega bo mubango jojo jugatigira ana betu bari na regu njaga na jukareta nguge maturene ndira twetire Murang'a itwetire toikwa to schools ichi thaira china program wewe food for education na ndira twetire twethire twambiririe very early in the morning kenda tumenya how they start ni hata bambiriria kuruo churu ni hata bwetaita to schools bibi atuwiririe kinya muno ni employment yanto bau no ntukwina ntu pakuriwa bakariwa mbesha bau bakurua they are from the same community. If it's a ward bau meteo au ndakayucha bikibiki chumeteo au yucho sava chumeteo au and one thing which was very good, muchiari lazima ethire nandiki kirirwangirwa mantu jagi ntwire thirikari ya kaunti ya Meru ndene NTUKU igana rimwe ciotongeria bwa gavana wetu Reverend Isaac MUTUMA ntwithingia ni ambiritie kuriokia na gukungwira untwire bwetu bwa Kimeru tayari culture center ya Nchiru iri akwi kurikwa nkuruki gukethero na cultural week o mwisho mwaka kenda gukungwira gukiria na kumenyera untwire bwetu itukwenda ko complete ko cultural center eri Nchiru netathiria ngui, so we are in the process of completing that cultural center. Ito planite kwithira kwina cultural week every year tueta ku celebrate our culture, kuwirirwa culture yetu na mwaka yu tukethira twenio before December na turiona ikethire either early December kana late November. Ito kwenda ku organize na ku celebrate that Meru cultural and also in conjunction with the tourism. Non tutokethira tu murera, so it means tukethira tu na culture na tourism pia, so we are organizing that one. mubango jwa gavana wetu Reverend Isaac MUTUMA ntwithingia jo kunyontora mumeru na kwagirithia mirandi ya ruji ni jo kuonekana ndene ya NTUKU igana ciotongeria bwawe the drilling rig ija ball ndene ya Meru County. It is owned by the Meru County. Rirute kwa ni akariba Kindara Gembe North na neriete na otitia mwaka, but ndikuya within a month itwaritwita aranithia akariba u twatwira na tabakwenda twabatetheria twaturukeria rigietu kurigietu tunyo ikaomba kutango chietu ndene county na kunjaru wetu ukona kuma twe jire for the last 3 months tukumba ku undertake 41 water projects in the county, of which kendani kuthithia manto ya boreholes drilling na kuequip na tukumba renge kuthikuya na pipe kire 23 wards of various water projects ila chumbeta ko benefit na pipe cia roje na ukalwelia angi tumbete waka matangi storage tanks for the community water projects in various wards na kinya intakes. Nkuruki kenda gutigira tauni chetu iri na utheru, gavana MUTUMA na ambiritie murandi jwa ng'arisha jiji. Gavana wetu Reverend Isaac MUTUMA ntwithingia nerekia ni mentu zegie gutigira tauni chetu ni theri ura kubatere. Itu clean tauni chetu every month under the program ng'arisha jiji, na kinya mwaka yu tuitite actually lumistructure boya saiti
kenda yumba utetheria na kutheria tauni cietu kenda tumba kurutana antu umuhimu botheru ndene ya tauni. Kintu ingi tumbite kuthithia manto ya kumenyera manto ya waste through kugura machines ya waste management, which is lori cio kamata waste kurita tauni gwikia ke dump site, na itumbite kugura collection bins itwita skip bins. Ndene ya NTUKU igana cio tongeria bwawe Governor wetu Reverend Isaac Mutuma ntwithingia nekite mubango jwa ura kuma thai akaribonthe ba Meru bagakinyiro indo nja kwao na njira imwe ratuthithetie kuthiria kuhakikisha twina rwiro kwana ndene ya Meru ikunja ball turi utonya within the 100 days twinjite ball over idano tuna ball munindo itwinjite tukathithiria distribution tuna ball keia itwenjite ekartarui tuna ball ya zimamoto itwenjite na rui kinyayo tuna ball jiawond kamuya ball kinyayo inarui tuna ball lengi antoamboi tangatha kinyayo twenjite within period na chionde ni kurtangoi itumbite kuthithia distribution cha pipes ki wondi kadhaa tuwiteta chia ikundi bia rui kienda biumba ku distribute rui no kithia na tubakire nya matangi kienda baumba withdraw bena rui rukwana. Okay, ba the department ya water twina mibango mingi tukumba kubanga thai tukumenya of previously kutari nende planned strategy egwitangwe thai bitu kuthithia ikintu kiwe twa kuthithia strategy mapping na planning na to focus on areas cia water distribution tukumenya antu abaingi baita kuira roje from water points me Meru yonde tiantu bonde bena ndoi michi ku barabena ketho ibowls kana idhima tukweria ku extend roiru kuma idhimene kuma kana kuma ke bowls to baikiria michi ko yutu na projects which you are planning for this financial year. Governor wetu Reverend Isaac Mutuma ntwithingia ari na mubango jwa kuinja ithima 20 kiritagaria riawe ra kuinga mpange nyonta Meru nkuruki ithima bira bienje ukagita na bia tejero ni utongeria buraburari au mbere. Governor wetu Reverend Isaac Mutuma ntwithingia ari na mubango jwa kubichokaniria twina mubango ya kuinja bowls na kuequip bowls mwaka yoko je tukupanga kuinja bowl 20 kuntukura antu batena roje twadhiria kuthithia mapping kire antu baraba bate naruo in their areas. Twina mubango ya repair bowls. Twina bowls nyingi mno change in the county chitangwe but most of them ni broken down. Kwa antu batikomba kuona roje twina mubango ya repair chionde kenda antu banjiria kuona roje. Twina mubango ya kuthithia management e bowls yetu ira chi county yenjete kenda kinya ya thuka yumba kuthithwa haraka itu kuthithia through company itawa Meru Rural Water and Sanitation Company. Yune imenyera manto ya kukundi antu roje now in the rural areas. kiri gutetheria gukura na gukira kwa biashara na wonjorithia ndene ya kaunti ya Meru. Ndene NTUKU igana kichotongeria bwa gavana wa kaunti ya Meru Reverend Isaac Mutuma ntwithingia kiri ngwataniro yawe na mbunge ya kaunti ya Meru nande mbunge ya Meru ni kurukitia watho bwa cooperatives kenda gukiria sekta iji nkuruki mbiru iji igatetheria na njira nyingi mono ku-enhance the cooperative movement in Meru ikamikira inya na our societies ikomba kwa managed ibo bwega na igatuma the cooperative movement chumbe ku thrive in Meru County. Kenda gutigira thoko cietu ni theri na iri na mutegerejo mwega no tongeria bubwega kiri NTUKU igana rimwe cio tongeria bwa gavana wetu Mutuma ntwithingia thoko kathumba iciambiritie kwagirithwa na kinya ithurano bikithithe wora kubatere. His Excellency the Governor akujukia gutongeria bwa Meru County na twirire ati thoko cietu icibatere kwithirwa ikimenyairwa na mono hatwira ithurano ibithithwe kenda thoko cietu ciithirwa ciri na onda.
kirintuku igana rimwe ciontongeria bwa gavana wetu Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia abiashara mathokone ibonene gikeno kiao kionanirie kiri ati nandi uthurania bwogoti ibuititie na gicunche gia 11. We have collected 2.9 million within the 100 days from the previous year's collection of 2.6 M, and it translated to 11% increase in revenue collection from the section. Kirintuku igana rimwe ciontongeria bwa gavana wetu Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia na tigite sekta ya utalii kaunti ya Meru itinyarite. Bubu ni nyuma yawe mbere makugwatania na thirikari nene na kurandura irandura mukawa jwa Leopard Rock jure mpingirone ya nyomo ya Meru National Park. Na gavana wetu akweja nethire irandu riri rĩa almost 610 million, na gavana wetu nombire kwaraniria na president wa nthiguru ya Kenya, His Excellency William Ruto, na president wetu netikiririe kuria irandu riri. Nkuruki gavana wetu Mutuma na aruguritie mubango jura tugatigira antu bonthe baria baringikite kumana na nkirithano na nyomo cha kithaka ibakuri wajaura kubatere. Kwa na team from the national government ejitana tubago finalize mkakati jua county ya Meru kurekerera irandu kujukuri national government 700 million shillings. National Park iraje gutuma Meru ikendura irareaga milioni no mwaka na interest igita ina 45 million shillings. Narua ni national government ikujukira irandu riria ngavana kwaria na president of the Republic of Kenya na ecokere iki kujukira irandu riria mbecirika uma national park ikagana kwa nusu igatukia national government, nusu igatukia county government. Utongeria bubwega butina nkanja kana biuria bwa gavana Isaac Mutuma Ntwethingia ibukujeri ndene ya ntuku igana rimwe ira ethirite ari gavana wa Meru kirimantu jege ubangania bwa town chetu tayari municipality ira tunachuchia mutindo timo na maua nande ichei inya kuirongamira na kuithithiria witi na mbere ire chiongoa. Tuna municipalities ithatu, Meru, Maua na Timau, na cionthe thai itumbite guchia financial autonomy, kumanisha municipality cionthe chithiro igitonga area chiongwa te batwe ta department tukithitha area mantu nande ni gutuma municipalities yu chi independent ho ni kumba ku attract funding World Bank nonto bwa kwithirwa World Bank itikiretie on municipality ithirwa itongeretie yongwa kenda yomba kuona mbeche yu chia World Bank na icho itoma municipality municipality yomba kuthithia maendeleo jayo yongwa takabro street lighting manto jajau ndene ya ntuku igana ki gavana wetu Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia nombete kuthithia mantu jamanene na jatarara kuonekana kairi kiri kuguna karibanko ubu ria mbere burukuma mwaka 1972 kuma egerekerera kabere ntombi jewera gutwikithia nkubu municipality miaka ira ya thingatiri au magerekane jonthe jethirite jagitira iga kirigirigi kinene kiri kuremo kugwatania na mwirigajo taita municipality jwa nkubu jwambĩrĩrie kũthithua kuma 1972 ĩgitara kabere ntombi jewe na municipal jou ijwaremera okuruka mwanka meanke au yonthe na ndienda kuga meankera kwambĩrĩrua otongeri kabere ntombi jewe agererie kureta atongeria betaga bawameo na bareta beje nya kwaria na nto ruterwa nkubu ruterwa taita na gwatuika guti kumbika na kira yetumite manto yo jonda jarema utongeria bo bunde utebu bwa recognize anto bagwetwa taita community i community ere diorokete town eu era yejene minda yao merega 13 era ya yejene nyunda ya kuthithia town enkubu indi ndeni ya ntuku iganaki gavana wetu Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia nekite gikaro na akuruba mwirigajo taita na thineji nandi nithirite igiturirwa ntwara anto bataita bamwira bate kuma tutwire kuma 1972 ote anto bataita betwa bekira bakoroka bichieku kana bakoroka ya gavana kana betwa bichmp bari yawe bakirio nto twakira bamwira turiona jamura ikoro umegoro akinya nthi. No, it's the first time
kirani kwa recognize na kuthikirwa na ndiri antu beto bathikirirwe barenkera toithinkia gavana wetu memorandum na gavana wetu toithinkia bena chief of staff dijewe na bena deputy gavana wetu Rinda Kiome na bena atongeria basheria bakarambe misamaranya na bangaindwa na baria na ndo bataita baigua ora bakwaria na ora gavana akwaria na officers bawe ikyo batwire kwenda kuririra Nkobo ni bati kwithirwa municipality na ikwa plans na mantu jonde jalilitwe lakini ikware na kathina between mwiriga jwa Taita na within themselves kware kathina kau na excellency the governors met the people bakarande baria na betekaniria to move forward guchata Nkobo na as a municipality ko ikethwa the first municipality to kona in the very near future. Governor Reverend Isaac MUTUMA Ntwethingia na thurite board ya municipality iria AI mwaka jumwaki yukiria mushijo mutindwa kende twika Meru City. Governor na rombere ku launch Meru Town Municipality Board. Mbundi we aero mwaka jumwa 1 year yumbe kwithire ku deliver city aja mutindwa. Na non tukindukira kira urite kenda city yumba kwa develop ne board for that time it's already in place. So that's a big achievement the municipality. Kirintuku igana ciotongeria bwa gavana Reverend Isaac MUTUMA Ntwethingia tayari bambirite gucokia miunda ya kaunti ya Meru iria yarumine antu. Ngerekano ni munda jomwe eka inyingi muno nterecha Timau. Munda juju ijuracokerwa kaunti ya Meru na jugatumira gukiria tauni ya Timau. Jule monene buru tumbete ku reclaim Igitumbi farm which is about 50 acres. It is the biggest parcel of land tumbete ku reclaim. Number 2, Timau. Na Timau ina so many issues, especially mantoja amenities. Timau itena amenities.